Nĩ rita rĩa mbere kaunti ya Busia irekuruhania na igongona rĩa muthe wa guthomithia muingi uhoro wigie murimu wa kibaba mwena wa Malaba, amu kuhuthia kwao na kwaga gutaukwo ni murimu uyu ucungiririe arwaru aingi gukua, na niguo gukungwira muthe uyu arwaru aya makengetie maũthiũ mao ni gucemania na muingi undu uria matamenyerete. Wakati ikifika inanisumbua zaidi. Malaria, homa ikinishika inanipatia brain kimbia, akili kimbia zaidi haraka sana. Inanipatia akili kukimbia zaidi na ni kuanguka. Shida ama changamoto yenye imefanya hii ugonjwa isiwekwe maanani sana ni zile tunasema myths kuhusu ugonjwa, kwa sababu watu wengi saa ingine wanafikiria hii ugonjwa inasababishwa pengine na vitu kama maybe mapepo. Icigo cia ubunge cia Budalangi na Matayos nicio ciina namba nene ya arwaru a murimu uyu kaunti-ini ino, kuria matamukagirwo baciriri uria wagirire, amwe ao magitetia thogora wa iguru wa dawa cia kurua na maruru ma murimu uyu. Hizo madawa pia ni pesa, inabidi tunanunua, na saa zingine tunalemewa na hizo pesa za kununua hizo dawa katika matibabu yetu. Sasa ndio tunalemewa kwa upande wa pesa. Naweza nunua dawa nusu wakati inalingana na pesa yenye uko nayo kwenye mfuko. Gicigo kia ubunge gia Teso ya Rugongo kina arwaru mena kibaba 247 aria mararigitwo murimu uyu, kuria aingi ao matararumirira motaro ma ndagitari. Fanywa mwaka jana, tunafahamishwa ya kwamba thuluthi tatu ama a third of these patients huwa wanarudi appointment zao ambazo tumewaambia warudi watuone. Ndagitari Crispin Odur uria uhigiririe no tauku wa murimu uyu augite bata wa muthenya uyu ni guthomithia muingi bata wa kumenyerera arwaru a kibaba, oro hamwe na guthukira mworoto wa gutigirira ati dawa cia kurua na maruru ma murimu uyu ni cionekana njira huthu na iria yagiriire. We have noticed from our research that a lot of patients who have epilepsy are undertreated, so we are bridging this gap by providing healthcare training to the health workers in the counties, as well as making available the anti-epileptic medication. Ona kuri o muingi ni oritio kuonia wendo arwaru a murimu wa kibaba hatari kumathutukania, amu wina kihonia akorwo arwaru aya ni mekurumirira motaro ma rigitani. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Waithira wa Nduati.